Siqala ngemizuzu. Imizuzu. Iliwa ebandleni elabafiki. Siqala ngemizuzu. Imizuzu. Iliwa ebandleni elabafethu. Ngomfaka. Hayi amathambo. Agcwala uNkulunkulu. No, saphinda siyaphakamisa wena Jaja. Agcwala uNkulunkulu. Akonto ibingakho Jaja lamo mani. Agcwala Siza kuwe uNkulunkulu. mathupha siqonda uba no, yamajaja uyakhumbula ngoku wawusicoshile singayonathing madala. Usibhesuke umfethu sihekwa bafethu. Sihekwa mfethu. Unkulunkulu sikwezi ndawo mani uNkulunkulu getting recognized wena yamadala yonke into. Salutele kubawo, manisalutele kubawo. No man salute mani wena bawo plus nale light yakho leli Jesus apha ecam kwakho otherwise siyaphakamisa nespirit sakhona. Awu umoya omhlophe lo. Saluta kulo moya omhlophe la amalithi bawo egameni mani wena Smaki. Sila Thathele imizuzu nami mani salute bawo handi aqina uNkulunkulu now 7. Now 7 my for lord. perfection. Man man salute man nigcine nini ezulwini nalelo mfana. Bengela xesha besikimthendeleko ngepasika no Sithi kulendwana uTimothy ndithi Timothy zapha wena. Utela ungathi awubelieve uyamathambo. Khambani ngawe Timothy. Yabo yabengixelela uba amani umathambo uyathanda uba yena ufuna khonze yena khonze. Ndithi ufuna khonze bani tata. Yabo imani sithi kwele inansika uGabriel ba haya kho Jesus apha nendoni. jonga kwenzeka lo weca wena ndayitsala enye yamathambo yabona ndayifaya eksewena imisuzu eyamadala zange ikwenzele izinto. Yes Smaki. Uthi yindoni ngoku Mveli nqila. yabo yintoni luyinxibileyo ndayibamba yamadala ndathi Umngani yamakura. sephakamise yamadala ngoku phakamisa eyamathambo. So setshisa saluta mangulunkulu ngehlobo. Nditheni man Bulisa ko Gabriel wezekile bafethu nonke. bonke Maria man abasisteri niyazi kunye bonke man umama Afrika baseBhayibhelini apho kolesithathu izulu hayi saluti. hayi kwaba Mama nami asikele ufunda kwezulayo man. Siyabulela bombawo indlela osiphethe ngayo man yawokulani ba noba kho fokoli but amagenge no awalale engafadelanga. Awalale engafadelanga. Istiri le yathi ndiyobacosha Ndiyobakosha.